Ya, tatangaza mapundile mapandalekisa na mwana wezi ni segi tena ma ma vezi amutu be flango tatangaza leki be maase we azopita na masazi be pizanga sa lepano sapi sa ile to wezi mo pamonul sa aye yemboy spigaka tuoka hiroi porque tena wezengi aí sanzengi fala bebe nele deze pakizanga panupu sapi spigaka tuoka za matumeni ndipo na bara skado teenze pizanga panupu sapi spigaka tuoka mamuru alors ma tu spa ina nuze irora aize pautanga mavi aye mdo ayo zengi tena weze na tanze bana hazo utana kibe mave utana mave kibe mave za mnedi atasa arakni zapanista ne tan nan chamo sane tam satu gatan zamete na ye jangan sane de ulu chakacha sai sante na full bed fautana arakni filasan za eu te vou dizer que para no psap aí eu não para no psap ne zanga no respeito aí esse que não para atra para no psap ndakini pizanga ya isu tena le pamonolo fona satria tonga de amin'ny farimiretsa fa misy anjareo tonga de amin'ny farimiretsa misy le pamonolo fa de tena mijanijany tena mafy raha mahazo anazy zany de mipitsangajanga satria ataontsika hoe vehivavy mampirelegny resatsika vehivavy mampireny na vehivavy mampirafy tsy manao mariazy reny reny zany rehefa tonga akany idirany bibilava dragon drakona be reny amin'ny vehivavy anazy io fatoranjareo tongotsy tongony ndray koa fatorany vehivavy reny aboridanjare de fatorany tady karan'io de ataminy karan'iny idirany ma vehivavy anazy amizay io mikiakiaky sady mivibra karaha telefony manao mikiakiaky raha zany ataonjareo lalahy reny koa karaha zany fa lalahy zany tsy idirany bibilava fa lalahy zany vy roa vy reny atono vyny izy mena vy apostoli tatandraza zay nandalo tamin'ny kasambotombolo tamin'ny famera zay azao atsy tsy fahadoly zay koa mbala olombelona fo zay azao azao zay manambo zay mamariky le hoe sosialy zegny amin'ny dunia ty zegny satria mamariky fa tanànatsika ty ma pays laïque samby olo magnano zay karaha tiana atao zay raha tiana atao zay izo io zegny azao magnano tourtenany magnaraka matsika zegny azao amin'ny labolinany zay anjaranao tsy agnaraka zegny amin'ny laboliny anjaranao zegny fandeha le raha fa dia dikan'izay tatandraza anao fatany anao le fonty azao akory va fandeha amin'ny paradisa io tatandraza fananana pomy fo sakaoty sasany samy dunia taty zegny hanignainy fa zavazava aminay ty satria zagnaraka aminay mifanagazava zay amfandeha firognany ao magnambara fa tsy hainy laoaikinareo amin'ny dunia io hanignainy sara mandilitra fandeha mihanigny laoaiky karoty hoe pomme de terre Antananarivo ao io azavazava aminay ty maro na resanao zany tsika moa raha mitovitovy ao raha inao tsika io sy fampianarana resanareo zany mariny fô zay satria any amin'ny paradisa moa zany maraky le resanao zany fiainana mandrakizay satria le paradisa resantsika moa amin'ny tontolo vaovao any amin'ny tany vaovao tany agny le tianao resany angamba raha fandiniako azy tsy aty amin'le Jerusalem fa aty amin'le tany vaovao sy lanja vaovao zany hoe ny agny zany amin'ny tany vaovao sy lanja vaovao akany raha tena resany agny tena paradisa misy voankazo akany misy ala tontolo maitso ny any finatra ny any fiadanana mandrakizay ny any tsy mety maty ny olo akany miadana mandrakizay ohatran'izay zany ny any ary mafinatra ny akany ala maitso ny any karakory magnangy maro tsara magnangy maro tsara tsara be ya magnangy any amin'ny tontolo lesatsara elo magnangy tsara be ny akany tsara be mamangy any
tsara tena manangy regny zany rehefa tonga akany miova soranjare tsy manaky taty tsy mahity sady tsy rongirengy bôly ma zany saio lazana le bolo makoa tsy makory rehefa tonga akany fa tonga de mivadika malama bôly bogosy koa lalahy jiaby Parei, eto amizay question faramparany moa. Azao fotoana hoe mandrana misôva. Tantandraza magnantoro teny moa. Efa fantatra ny tantandraza daholo zay. Sarotry jiaby magnateny baiboly. Voavakinao zay azonao parikera satria anao zay magnantoro teny zay hitako tsy de mila baiboly. Fa tonga de efa hoe tsanao zay le fomba fagnanaovanao fitoron-teninao zay tantara zavatra hitanao fa tsy mitantara agnatin'ny baiboly. Io question mipetraka. Tantara zavatra hitanao tany sa tantara hoe zegny raha agnatin'ny baiboly hoe fagnanaovana le toriteny. Io zay mba tiany zaho moa zany marina hoe mampiasa baiboly fa rehefa zaho mitoriteny Andriamanitra vao mampiasa zay fa de diako zao manko mbola mitory vavolombelo fa mbola milaza raha kanto ka raha resy hafana amizay zany indraindray tonga de efa direct fa tsy mbola namaky baiboly zaho fa tonga de efa mitantara fa hoe zao raha misy akany zaray zao raha hitako akany zao raha hitako akany za dahalo de nimaty de zao raha hitako akany de anjaran'ny pastera zany mamaky baiboly marina resany zany raha anaty baiboly raha koragniny zay zany ny ataoko fa izy ndraiky raha ohatra hoe misy zavatra anaty baiboly ao tena rongatany fagnazavana zay ndraiky afaka magnazava zao satria zaho koa niezaky nanontany tamin'ny zanandeha tandany tany nanontaniako jiaby koa raha anaty baiboly atao Nanontany Jesosy. Fanojo Jeso anao zay tany. Fanojo Jeso anao. Fanojo de olo jiaby mpaminany jiaby Fanojo Moïse, Abraham. Jiaby rehefa olo masiny jiaby Mosesy. jiaby olo masiny jiaby hitako takany de zaho nangatako fagnazavana taminjareo hoe ino aby mo raha karazava lazany baiboly de niazavanjareo taminy zany hoe manana fagnazavana zany zao fa raha ohatra misy raha tena rohay zany hoe ino anaty baiboly tena rohay de azavaiko le izy Question farany amire tanjaza. Moi vu. Anao tsary nienjely. Tsary nienjely fandana zao le chrétien manologna karaha ataonao. Tsary nienjely le chrétien zay satria zay ndraikindraiky zay tsy dia maro zay azao ndraikindraiky ny mino mety misy ny mino ary fa maro be ny nagnaraka zay le raha nivolaninao faty tantsimo isika tanandelandelanao efa nabe zay olona vontsorinao fa moa ve anao fa voa enjy koa le question mipetraka ya fagnenjea io manko zany malagasy ny malagasy ny malagasy any tsy resaka ino loatra fa resaky fialogna fa tena betsaka malagasy ny malagasy koa nefa tsy fagnenjeana ny azy fa resaky fialogna fankahalahy namana fotsiny anao zany refa mahita namana zany soasoa tsaratsara miova zany efa enjea namana fô zany zay problème ny malagasy fampivaza malagasy malagasy fampivaza zay problème malagasy sady mivaza olo ambanimbany olo sasany tsy manaky vazaha zany tsy raha dehibe critique raha zany vazaha fa tsy agasy any mielon'olo rehefa mahita hoe ino koa raha tamine de reo mitorotoro-teny manao fa izy tsy tao manotamitalina ro fampivaza io sa fa samy masely ohatsy fampivaza fa mandeha zay le flingue tao fotoan'olona dalo tsy mety aminareo fandena zao magnano maramila sarinaty grave de karaha zay hoe zay mifampivaza zay sa tsy sasa aminareo agny misy akany zay fa efa tsy mivafofa amin'ny resaky chrétien manko ny resantsika teto zay zany mifandriany raha fa misy avao nandalo tamin'ny coopéra hitany avoaka ndraiky tandraza coopéra dongolo misy de manetana ny coopéra dongolo zany tonga ato amin'ny coopéra dongolo manaraka tandraza de manetana antsika ihany moko manaraka tandraza any mibojo mino fa misy ihany koa ny karazana bonus omeny dongolo atsika mbô tsika manafy jiaby eto tanàna eto ambilo-be jiaby eny fa na de ataontsika tongava anareo fa misy bojo ato misy bojo foana ho amineny manao zay le mahabojo anazy tsika olo bojo tsika zay le maha olo bojo ny olo bojo
tungava jiaby tsika ze ho tonga ato amin'ny kofa. Mahita amin'ny orinasantsika zay a. Okey, da partao le vidéo tsika, partao Facebook.